Apanya sih? Nggak cukup, Del. Orang tua pacar gue kan orang kaya, seleranya tinggi. 200. Buletin aja, Del, 500. Jadi gue minta-minta lagi sama lo. Gue mendingan bayar DP motor, Mon, daripada ngasih pinjem lo. Lagian lo nggak ada syukurnya banget sih hidup. Nih, 300 dah. Nyesel gue ngasih saran semalam. Lagian, belum tentu tuh orang tua cewek minta-minta sama lo. Ya, buat jaga-jaga, Del. Iya, palingan lo udah suruh jaga ini, jaga itu. Angkat ini, angkat itu, bersihin ini, bersihin itu. Gak usah pakai baju rapi-rapi, makanya ntar juga kotor kena air. Pusing gue ngomong sama lo. Mendingan gue buru-buru.